Ingdeng hini ke cokar bilang piaro ya long telong ke bekaci potia jai me ke peman pon nizang kari biang long kari bilang piaro ya long ke dam tang ningkan son thak thak bining singkan le thot sita me telong ke bekaci potia jai me mukrang sel help group atum pen cipatir pi ponsi ingdeng hini telong ke bekaci potia jai me peman pon bang solong kadu ka be terang proxy atum pen se cipati pon ke ching sianong e tharvia bi club adun thu diksira terang la pen ke thomang deng anong e rong khelang atum pen se palong pon son se trophy pen ke ching sang deng ke ha tumat aphan suring koi adun thu suri kre phola pen ke thomang deng to aphan suri ke batang kapi pajir pon bang solong aluhiaman pen kari bianglong Ottermas council em Prabhat Chandra Tarola pen BJP West kari bianglong district committee ame pura di brong hang pen chenglok ke the ke ding atum chetong dun si mesen pen jai mek pachun pon wo that lang so pen khorsing teronang ke palya birta Malong News telong isi penabang ning karong alam lake tadak kopi posit tilong kiwe kecipati bipon nang kokma walam ti bang apo hello nili Karbiang Autonomous Council angkang kicingsi constituency eknong doromla constituency ladak pen kening pen batai ini andeng nili dak tum nili pan kili kelong bahai dunsi nili pan MSC level Karbiang Autonomous Council em anang deng an nili pan hirjumi nang bono lasi ke damtang poran tasmi dak langpi parai karbi langpi parai kidu ni omosti arar tum nililong wangwang kala letum langpi ke chela ji pan sami tilong nai lapen langki thia hut hormu horta chirim tongun e phale tengun e lahai phan osomar dom phan ba bi phak o lahai tung chirim ji pan sami tilong ke nang kok la tilong kawia joini si ni bi ponde ni phak ponde ni bu ponde ba sok sangta hingno laplo perita jebosai un edet lo to nam tu ni ke komani tumta sarpi sarbura tumta duk dulo lang kateroi ponsi pinang anang deng ane polo duk do lang kimung pini ason do busini lipan helam na thana pachini lo lahelam kamatha pen Karbiang Autonomous Council pen la hey scheme deng de pustami nili jungjung pen nilihin pen onaria matangka pen punoi banilihin pen jungjung poisa pen sami pinaan atilong ni dak lang pi parai ke 200 tumpanili humusiaran tumpanili ponlong lo lapen dijutsi forest department pen kami ihu matilong bang alan tum kunane kisis atilong la bang satilong bang adet kijutlo pomasi la satilong da nali tomatha misen sar ponmi pomasi nili panam pilong latawan pilong lo lapen flood control department tum pen kami tilong humni buge tilong gelong lo tilong humni pusami nili tum dak pilong lo dat doramla homosti lapen nongkhang homosti chucheng homosti kidai arat tum phana bang te tilong bang kenang sot bikhek koi doramla homosti bang se tilong bang kenang sot lo athima ladak bang se pu kharu pinda tango tharwe bi tango la swar lok an ke rong pilang pu pirtian ke kanglu mathai tupi plus tilong bang ke pipon lo la chot kalilang ladak hoksong dak boithalang so higher secondary lapen hongkram high school la Nobodoya high school kachehla ti po phantami binaan student atum ba hongkram high school kidam ji phasami binaan student atum kachehla ji phantami tilong nang ko nono market al bridge sabila dak boithalang so mena boithalang so bridge nonil tum dak arum sidolo labang so bridge bang dos kami haputa bridge nala lasya bridge ke pinchongi phansami ilitum dak lukele mele akhai rup sing terona khai penchingwai si labang so proposal kami pothailo muarni si prabjin pensami ilitum dak bridge kilogi bang dulo labenil tum CM sir Dr. Buliram Mang sir phansami kachoningri alukta piponlo muarni si labang so bridge duekpo plasi aru atir pialama la helo labak ladak tilong bang kenang sor bangke mu komani phan kisung hot kepejok dunoi phan bai minang pen chenglok komani phan kerap dunji phan ilitum hormu horta ke chirim loi phan labang solang athe ahut pen genengkan si pen patai ke pre ni pre thoman lang nang the non irui nang theder pilo koi rui pi ga ko lang nang lo thulo buda koi lumlut ajak satami raratum sonadim sami kidudu nane gahang
adak si Henrik tado deta minang adim minang long ri ko masi lasi mui prang lahai tilong ke bang thek vek nei la bang su ke thek aneng kirung pan dak tilong ke vek competition mate ke chipate bipon lo bolo tangte ladak penda owe kimi tum participate tum tu po la bang su participate na hot ke sik pen chenglok pen anarni pen ke sik lo bolo tangte alal tum bang Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.